शिवोले रस्तो रुंद करपाच्या कामा वेळार झाडां कापल्यात। ही झाडां परवाने बगर कापल्यात अशी याचिका जागृत शिवोलकारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केल्ली। ह्या याचिकेच्या फाटभुंयेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांकां न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण शुक्रारा जबानी नोंदवपाक सांगिल्ली। मायकल लोबो हांणी आपली जबानी पणजे कांपाल्याच्या RFO रेंज ऑफिसांत नोंद केल्या। शिवोले सोनारखेड ते शिवोले चोपडे रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम सुरू आसा। ह्या कामा वेळार बेकायदेशीर झाडां कापल्यात अशी याचिका जागृत शिवोलकारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केल्ली। झाडां कापपाक रितसर परवानो घेतिल्लो त्या परवान्याची मुजत सोंपली, मात उपरांत पंचायत तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याच्या लक्षात ही बाब येवंक ना अशें मायकल म्हणटा। न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण शुक्रारा मायकलान पणजी कांपाल हांगच्या RFO रेंज ऑफिसांत येवन जबानी नोंद केल्या। हे विशींची फुडली सुनावणी 22 एप्रिलाक दवरल्या। It is a matter of High Court. So let the High Court decide. जे काम चालू आसले पळय शिवोले High Court decide करतला जे whether it is tree cutting, road widening, reinstatement after the cable work was done. So that will be the matter is in the High Court. So I cannot directly comment on that. पण तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालं? Statement was is already given. So that is given as per the direction of the court. So I have to give my statement. That is the main road which comes from Kalangut to Shiole. So I have given my statement, and it will be given to the court by them. So I cannot directly tell you. But illegal tree cutting is happens. See, permission, as per my knowledge, permission was given by the Department of Forest. Permission dila, that permission is already being shown to the High Court by the village panchayat. All permission. Other the permission left sale. That did not come to the notice of the PWD or panchayat or the tree cutter or the contractor, whoever it is. So everybody is scared. So let the statement be given to the court. Let the court decide. एक कितें आसलें, एक तर झाडां आतां कोण येयलो आनी झाडां मारीत गेलो आनी ते कांयच परमिशन ना। हे सगळें परमिशन मागलेलें, परमिशन दिल्लें आनी परमिशन लॅप्स जालें। हे तीन गोष्टी आहेत। बेस्ट जज इज द हाय कोर्ट बिकॉज द मॅटर इज इन द हाय कोर्ट। आफ्टर ट्री कटिंग हॅज बीन हॅपन सर, लॅप्स जाले म्हणजे डेट एक्सपायर जाली न्हू, तेजे उपरांत कट जाले। पयलीं थोडी कट जाली, तेजे उपरांत जी आहली ती लॅप्सान कट जाली अशें म्हणून एलिगेशन आहा।